rwani lingwaseme kanwaro 90 B channel an wale changa jandang rid badak ka pai wero ronkin dangro widi jandangro widi dich report ban lingwaseme bala report dana chanung lerje salwach banu kula writing gwada dana tuogatin banu kula we ka lertin ko content lododian ko dongde kon ka linka kore gwaseme ka jo chalat mugoro bialing ka lode gwa che jojo gwan wo te kene ti chalada wo tete doro shal kamo Eastern Equatoria te la jang kenen wari no ken watika gwad dapa no te ka micha kulada wo chitwogan winimi ka jo chalado nene ne ti shop ka jandang diech ne de shop ka jandang diech ne de shop ka jandang diech ka doro shal ka Eastern Equatoria chalado shakanak ka Budi County dio je mengi yin Budi County di na ngaji nono kene de kon nakana wa ke ngweni dingdinga wa kene de kon makana gwada danen te daptetin gwada shalke ngora payam ka Budi County jan gwada dan nakanatin chala do men nakana equidapa kene de kon nakagwaseme ka dor shalke me kene de kon nangna ke ken dingdinga wa ken nakani nuari kene jang nuari kene jang wa kene tin koni kan kene ngai chopo jandang diech alo link kana by the way link kana gwada nakanatin chikan nang nuari karo ka chikan nang ne jang karo nakan ka ana ramu mom sharan duarian ne kon chulet gwadep kan winimi ki Eastern Equatoria wa chaga target ngani dingdinga ka chikan ne chopo jandang diech chikan kene so mi dong ngi jan dormo mishal kamo Budi County den kati karantin milan wer gor jeno deri katich ke der mandan tuktun dere ngach eri pon michala ran me am god yendi alien ngach deri chobo jandang diech na ka gwadepa chari pod mo chaje share ka public social media kwa gor no dong de yenelin Budi County ke Eastern Equatoria jan gwada en togrektin de yen mo de yen ngajino ga gor no biane dial kon winimi biya ka update any mo lero mo badir ngai kon tama che jojo gwano kon wala kon jen bu kon gonten ko ken kon dong de kon de ko patin ki chu kon consequence kon mala ngaje no bo tedi dio ja gwadam ne dial rolton kon to content they say roll bun ka sosa mai kon shush content long bane chi ngwan dial chi gwen win mi kan ko la na we nyinten but en mi chagolat gwas mene ti ku kan targen en wari kana ja ram to gwadep ko chi kana gor riek jen gold mining site lari kono chikana gor no te gane de gwadep kan yimi ki Eastern Equatoria so gor jeno de yen abder mo de yen jek ke de yen ngach wana ka abder do yen gwas me de konoling dio je che kon dial te ka ngach kama da le rode ko kuma SPLIO ka jo chalat kan lin kon diale wa che kume mo raike kirma yadi la SSPDF chikan plan dien chikan realika jermana ngai kona am plan mo wa gor kano de kan dor shal kamo wat de kan mak ka report chala da wa chikan mobilization chikan alat and mobilization mo wate ko de kan it kon atila gs pelayo de kan ka George gwadam tikitin wat shakula cap kuma spelayo jen a base dung SSPDF ni Kenya and base mo point ne de retinwal ke de ni SSPDF ni ke 2015 ke report chalat and then kwa ala pa ju ke jen jogo meni ba tam je jojo gwanu wa ku kan mobilize kan it kon mobilize kan it contin ala ngweni nuari no but ke report mi chalat gwaseme chala do no kan it contin cha mobilize panken wa chicken make chicken kanang make GSS PDF wa chika kap ka day can make something like that but wa chicken G and chicken out jogo no ne go ne ro da day can match so jan to obadan chala no ka wa chwal ko dongde kan gwag dan tiji SPLIO tigatin de kan kamak ke de kana de kan ka magan winimi ban mi biangai gwas me tele jangde ten gwad mamende konolin kan wari karodian te kare ko kamne ken
ne ti gane ri cha ko ke kirma yadit ku kan nuar kon te ka spela ayo ku kan lo mak anyok chika ne de kon te la de ni ko rodien me kan kama en ram mo mela civil ka ti ku dar ma char ku support din target ka ka jo dan lat kene lat keno yene de kontin gor ke first by president Dr. Machar e ke yen sure jen ta dan lat kene kan wer kon te social media tin kon le la cholo no ne ti ni ya kok ke cha mo ke yo ti kan dier ka do badan de ne ken de ke je gur kan gwa yone shire me shaling ala doran no kalo no doran en winimi ngai kon yala no SSPDF ke le gor kan de kan control but antama ci duwar ci ñoko mu kaaje jokkake alo ci nuwar ci ñoko ma mir kan chang man ngot kan let kan mobilization ano chala do don ci kan be ci kan bilwang lat ke report mbo ne den konen ti ka ko ba shol kan ne dial ko kien ano yen che gwano de na rodien na ka rodien kalo nur community ko tam jojo gwano ti ne kwikir me yadit kan ne konen chung lan nuwari tin chung ko ma spela yo kan dikir me yadit kan de sha mobilize no en law nuer ke liu area di na mo akwa je control ke liu SSPDF ke liu so na moni agenda na tikitin kan o loka rodien kare ne alko in case me donte mi che to chi me sha linga ne la wo kan bu ko bogon wi mi ko go no de ne dial de kan dual no but chala ro ne me chero da bulwang adio je chi kon information odien ba chana jeling ka dakwet gok dakwet mela gok ante pinya de kolar no gok dang jen she message e jagono jene be dor shal ko wad be je kebdio je kon dial tege ngitin kuna la tije no jen diego jen o jen chajo ko jen dong te raje mo mila jen o be wad be je ko which mean that jala ran kume no rai ke kirmi yadit a chineru ngani kan la no ne ko da na tege je gwaza me ko de tege je che chabat en ko da mo me de lo goro i we lo nuer community we jama go ka wat jagu jeno ko da na mo cheria chaje lo jenetin konin tin la jingun dang te ka dien de right la ken no men chalat da kwet i cha gor ka bible yen bo ka jinyel no i chu gwa da bo ben and da kwet lo e jen pande I don't know milero da mo ko right now mi rammo en ko mi ko da la to why ngula ken bina jojo gwa da ne ken ngaje no chi kori ga to no bina ko le ben e te okte ba ne all this thing so these are the things in kon destroy by the way kon wari ko nget kon go lon katel la kana let ka kon ngu me chicken rek chicken anena before can ne chop and then yo me chicken rek mo kan ne kan wa capture before that but gwada dana china kule liubi kule boro nyok no chiremen chaling chi da kwet chalat ke video no ba wad ba jedak ani mi shi anda kwet no jen cha kule luch dien ko ken no da kwet tamle che bene cha gorba ka jinyele no ram me ibu kode cha ba already so jen ta dan ku ngan ku contradict je ku content kon lat karodien so na medi na ngaji no re lo ka ngode ti ten but ne de kono ngane ken tin chi lo ka ji aspela yo amen ne tin kontila ngane nuari lo ka no de re lo ke liu de je control SSPDF so na me de yana ngat na mo me de tin re wichin winimi ka de yen dial tiga ngaitin report den de kono nyok menen kono gwasme de la men chalat ke kui kume gambia la gambela gorjeno de abden mutode je to gwatme Gambela chikondi ala ngaje no chikondi re kur ka ber men bana kula lat gwas me very important along ka kon ne dial kon lan wari wona ka ne kon dial kon tin tere wi ka Gambela men win dial ko ken eno ne ala ber chikan tara ke liu chikan yen men bana kula rodan did ken dial sharen kep la kel did ber dial no mi yen ka social media te lat ken did ber dial no lat kene dak point tan rien lat kene chak kele jaka ka wal dit kon gwa me dia busy tel lat kene changa kel mi jini gwe kene de titi ka jukot ba chienya ka jukot te chung kel ka doren but let come to our community point ne content kon la kwar lu kunni chikan labdien chikan ma changa jow chikan malatu eto gan kan kot by the way tere nat ko jen te malteten gwa mi tele mal na ne kun right now dio jen o chi ko chede le chang lo ko dina do ten lo ko dina ten ko there's peace ko te malteten within the community and then bana ko nyur gwa kel ban me win mi terol ka ane dia la ken right la tob yen gwa da de na ganga je let's say
mana ko kon to ne tele kon de kor ganga je yene den kon la dit lo kun amenre community ka charu no ngo ngum char yena ko de community dara wonya lese mi doru shet dar adoru te geka te geka wich gwada dan nakana tin ke gwada dan kwana target tin ngum de to ko ji diro goro diro taka mai ko diro gang wala diro gwini jeno bu ko be gang no wena mo dio je diro gor mum mot ko che goro de jinak che de no ajena gang ro ka gwantero so right now mi ci yen jawdun ci kula tu mete kring mu le ro de ano la dino na pal of course could already che kon bless already but to kon ka chuon ko de ko ran gang mete mi be ka kon nana beratama diene ken dialtin dit akala rojo wal gwada mela kula bana roy ne gar tot e ko de nar mat ne kon kula la diene kontin lu kun tin gwen ka cha gar ke kan gar ke very important people ci ka roy ka community dana nak ne sha why kut ba pal la sha dir ka community dun gor jeno biena awareness biena to biena right cha social media bia right ka ta dan right ne ko kin ke ja let's say ber right now sharin mat kel ken dia la wonarar me gambele ken dia ano ba kon nak che na ka cha na kon tar pam ne tin wan chi liu no ne tin wan chi kariya cha ga wang mena lu kun a ber so me yen gu yena diena ber ka right ton diena ber kan rajo no cha munda cha jana nganware wal diena nware bine kan talam latken tele kwer me laptop yo mi chira rajo yo ba wajin ci jien kama ci waka siyasa eno china mi chilat but doran mete men naga dan gor je kon dial dera kon jaj all of us ci kon biya gwenje ko ci rum gwada dan ci rum tin endo bi chwa bidi ko kana position dan titin ke your position ke area dan titin kana jek ngeda no ti dial a gor yeno bagala da gwa chabine na run bina chu bet chancha na nak ci bi care ko tel mi to ko ji ma gor jeno de ko dan la to lo kuno kon wene ka kuma dan kon wer gor kon de na te kamat madana wo bana re me bana ja kap chong de dai dwara let's say ka gambele right now right corner ne ni cha lo gwa da mo ka gambele cha lo ne ber kan cha lo ko ne cha lo ka bel ka cha lo ka tidia ngum cha lat kan were chana displays ka tar pam chana displays ka gambele ka ber sab amene riana content ka jab ka gambele chana ju jaw loga di kana topo mi kon ka jibono kon ba tele makam ka tele riem tele yo nothing tele makam ka but ka ber everything cha fulfill ka mi ko right kon bore kuma ka gwaza me tele mako address mi de ugi jeno na me cha chub loinat ki charung loinat lalat kana wang yalla lo loinat ba chute tai cha ngwani cha kalat e George abanga jeno tar ka menaga na mendia chinaro mi na ra yo ba ta dor ba jo pen manant natin gar ka ko ne ti motel ngai ka ngwa ne di shigwar ka ne ti motel la very wise within the community cha konde dak cha konde nyon ene ri kon ka ti jel ke chukro chik ka kon jimu gajer orenta ma chiran che de nyon abelat gwara dien abakan chen let mandana aladwara mumela kon wike jamone jine tek du chom ne jan ka te gandi al kon shiriar gor koncha gambel adoran ka cha kon riortin aber chi jan changan yaman meno ba kon na cha kon ka gwad me ber na ka kon ka torbieli ku ko kon ambush ko la torbiel dang di chi na nektinone la kap ko robijis mi beken ka nek la be kare gambe al bugun war banag special na ta ga jo ka me na nek na tarpam a tag mi jekshi mu go gore char mu go longo kon were ka walu ne kon ko mala lat ke teram long mala to but root cause do badan to ga je man na kana la wike so mi dit ka ragen ga social media e lar ke no e cha dor ko cha ka ma ka kon god ma wi endak te ko re mot ku kon do badan na ka kon but awareness ja ka social media re ku mo gwa tel malat keten kakan dit bar kontre kuma ka pain kene de content kutiti ku ko to no ba kona walchi kon dir telam lat kona gor kon char gor kon gech gor kon o banra ngaji no ko kon ngane sina de liuni siang all the time you know tele solution ngali bienam jin mi ko te mo ka posin dan titino right ni especially mi jin kwar gorno jin do dan liuna ga je biengat
kon lia me chero da ba kap chong ma kana kon moy kungu manda dien ano na ko kon tela kon rom kon rodan tela kon mech lere kon tige gambele kene kon gwen ko ken me dia chaka ke bun cha ke kuma kamedi kende ko dan ganga kama la bel ko rodan no ri ci ko kon long tel no me ken ci ko ce long bat ci dew ko ke tedu yo mi jinti go dor ya ba ke kuma tela ji dor ta cha ji bu defan ni jin mo cha ngaje no ti ke dun mo ba ji long ba ji ke ba mai di ba ke ba ji nan ba kulo gwadi na mo jin mi lumu damor dara gwa siang ma chi siang mu gwa kon were mere dien gwaz me men jega longo kon nwere kon mi kanu kura ta mi kura dana paito wate ga nwere woni kan ko me get ken kwang nwere panken ne durin kon ina kula jenten ko ji korshedit woni kan kam get ken gwaz ma wa mun barka na kina kana ala gat te bible ka chala do jen elam gad elam misi gat wa bajilam ka kere to gwanteru ko ne joja bi joina gwana nan bukulo ben kay jogjaw mutem bukan ga jibi bukan chuo wi kor ka kan ma ka ngoji je chi mo gwana mo je ka long chi mo gwa kana to kan dial ka kana kon yar ka kon anyok nuari lung ku gara light ka gog ti tel mo lat kana ka kon changa kel mika gog la to mu chikan mriek mkan to mu chikan aneno ka gambele la kana appear bika joy gwada dani kana ngaje no chan wari aga nak bi kulu joy ke jok ete ke lam de latke ete ko to nakke na mo ko der kulu kandi chak ka kon kala pel kon do bo gwade kon chonan ter ke jabano ngang no gog bi kon nang ne mu chikan nen before kare kana to mala kan bana joy ke jok na gwada dani china chik li already bi kulu baniam ite ke mabalel nene ngum la gog bana jojo kenyam gwada danan chana ne ko already yen wer gor yen obia to bia ngach to go mo bokon kula gang ban million kon ke ngwani kon yal eno ken kut gwei liom kon ga kel tele chonda ne ban je ajen manaka kon ko rundi ala ti ajen mu kon ko kwarte ci gor no de kere dande ken tuko kos tuska we ka gog ko jen gwadan ku ka powerin ku kan lejektan ran gwenje no muwe tuk da lep ba je wo ko position dana teten ci diar jen ka queenat jen kwar mi ay kwan la wi kwam ko ngeje no temi wi tuk temi guri no mi ci jeng mi bori alaka tel kwar mi la wi kwam la ten bang na ce dem to la te karit to goro bori alaka mission mi jel ka ja no ngana mal be no ka community to no mete ga ne di shagu no lat ke jegbo bakari aleka boka ne to ajen do bana la to ba nuere ngum ci kana bir nuere tele mi ci kana bir nuere kan chanke je ko gona tin dial kon tikete na ber jaga nok la dre kuma ka shanga ga nuere je ga kuma ka bane ne kon la lat na kan tin ba na kana re reng ne yat kana ka ngam ne kan ka ber that's no place safe ka gambela mi jine gangro du yo ba kuma jagi baji kep ti der ci la wa jinna ka loro bang churo do gang ka bar mi charan nak chaje kef kan wala rena kebo korodien mite ka nuar mi chu wero da gang ba di lomba la ro jene ngungu ko wal ber ci kanalet ber la na karam dit ka be bro da bar chaje bi jek kama cin ber ken o jogo ci ber ken ra ke je yo ba kana jago baje kef a jogo no tere ba ci mor ba ka lor yalla ka ba ka lok bu karam dit bi kana nak ka baram baje kebe ken bala re ti jen ko ngai ken re ti jen te ram nakaten min jen burun ku te ko na ti ten bi kenin yo be berar ka ngai ko ne tik mi charan cha na cha lu jok ram mo la ken ya to no rodi re ti jen ko ngai ken ti jen gwa to woni jen ken ber la ne ken kon ka tel me balel ka nurun jen ta da la kana la mai ken ko re you know tel me ken mi jeng mi kana lat ban me ken ko ran ko re la ko kon wari ano bana jaledi ma ber shanak bulwang chukon ko bulwang ka jeg dial kon let ken ka men mi cha chiang ber mi jeg chanen nga je no chen kan kon jeg ka jin la dungo maga nwere tot kan nga ke chiang ber no jeg mo riun majority gwi ken ber no kanete moti tilat ka to go win min da tel mo ga mi kon lat mi la rana be te be jogo no jin la du mo chegwa win min da mo je ne ber ko mu ka chuon ko bi ka konak ko jen gwi jen o tel bi nyodo run ba position be jagang
ko gwa da na shimal che bani yo ba je guje no jena ramugwa jin bi jena ramugwa kana ne kun ramugwa che de George gwa da na ne kun ko bro le la neutral no na mo che jen mi je ramugwa la tok la roma na kana ngu ke amen dien gor yena mo reason na kana la de e George den ba ko ngaje no jin neutral mi chi men ponchi la de no manang na jenene manang nuore kwa nang nuore ka bat and then chwa bunak re chwa nyo mo na ka kere ka ambulance angudo dien mi chi nuore je ya chwa nuore nyo mo ma ka kerun wan ka ber sa I see ne to wan ka ne ko la nuore special official nuore ka Gambela tani na la pose chicken dier ka lia dan liu ka nuore dier kunya ga nuore ko nta wande ken cha jo dien cha je lin ko chicken dia lin jo dien tini te tin ngwa de mo de ngai ka chiang je ga dan le roda anyok mete gare mu chi tuwa la kap ko kwar kon ba ka yen ga kwar kon no bu kon ko lo ngani ka jo no yen ga ko chi nuari ko ko ki nuari charen gam amu me chi ko dan ti ki jene ken am bi portal mi chi tuwa mu chi ko dan kap ka je ko ru ba yo kap ka no ngai je no chi comment du chi le de ka de no ba ju kap ka mu don ken char bu ko defender odo e kwa je ka wal gwa de me ka community chi guru no bi jal kel ka nuar community bi jal jin ka bomdu ka poweru ci ko nen ka tame dan me to kware nya me to ka kwerka te ga ne di chanu re a chenga je ga long ka ka nuar te la nuar kon tandien kanin tama kare ti gen ja ko kalpinya ber te gi ken no ka ne ti go ka ka waji kalpinya bar ka gwi no me dan che de mo kalpinya me don law yen gwa lok bayo ban pin so no mo da la listen baka ye yene ko la nuar ko na lere kuma ka Gambela ano jin shuro de mat ka dur mu logi kwa ile use no bunwer ku beka la de jek anywhere kon wer chu kon tel gomi kon chutin ka cho dan me no ngani kon ko kon di ko jago nget kon chetan cheng ti chudien lot chi kon goro banamat la ran we lo akot le ro de ran kot ka behind there ram chi oda lot chenga chong che kam nuare chenga gwa la tie de kam ga nuare la til karodian gwa da dan timit tetin ban me re lo kun la kan George la ne to go ne to bor to tel me la ka ka George ka la ne to gwe ban were gor kon de kon ka chong mi chet me so report me gor je de large ber ken cha lo ka Gambela ka lo ka mo NGO ni ban were tele ram lo ka ber lo ka bobo right now ka kwen ano ke det ke dia la kon la kam kana but ne kon gwa me ka ber sep te ram lo ka ne kon te ka jab len chare bar gwa dan te ram lo ka kwala lo ka contribution ne nuere kon were gor kon char chulim ne no mi chen kon a kwer ki ram ko na kwer bari ga to ba ku lo wuj jin go titin na ko te ila tin ko bit yal bugar yal ka abum ni jin nga je panye no kan weri mi cha nga je no jin ci jodu ci top ki jira mu bum la ja go en ka gan more ba jo wet go da dana dol na tin bo do na bang so jen ta dana gu kon weri jen tama ci ga la goro de ka le la raj mi cha no ya ne ko la ran ya ban ka pin ba je ban nyam ker ken wono mi jin raji ba o ginje no jen jira mu jen jen ko te ram bur kom dun gwa da mo den bi di albu yu jek ben bu jute tai ti changa jeng gwa da mo run mi chiri ke tuop mi na na roj den bi juchet ka ta gare da ne shilat so bana to bana kul jigde tela tuop so right now jen nan le roda na me re dwaran ka Gambela chojen chuj ka kon tu ga ni kon ka kon ba bi tu go ne mo na te ka mat ke kon ro dan ngaje no ko kon ngane so ne me gor jen ode nya kon kel ana bana nyaw jek kala rodien chuje poro jeno jin bi no online TV channel bi support ka bi nyane ko ken anyok bo lam ni char lam ja to gwa da mo ko bitin kon lat ko rodien no bi kuna ngai ken o dong de radin mi ben che video che bi jek da man dana chila da ja je ko gwa mo dong de dun de ja kwen ani bi ta gamal bye bye